Anya laki din! Bog, sakay! May kamanganan! Agsidata ti adobo a karni ti baboy! Ay da, saanin anas ka niya ipukaw mo pa iti sidaan ta. Tapno mangag nga rod dagiti ka arroba na imas ti sidaan ta. Agpasikat ka man ako na kaon bakit? Pudno mat na imas ti sidaan ta, Bogs. Di ka lagbayin iti day tagar aramidam. Adak lang dita sa alas. Kakiti nagpukpukaw dita. Umay kamanganan! No di ka pala umay ipakan kulaangan ti pusa ti adobo a karni ti baboy. Ay sumardin ka ay da. Adak lang nga rodin iti abay mo. Agpukaw ka pa ilang. Kun kundit lang dayjay. Tapno mangag dagiti ka arroba nga ipasidak ti pusa ti linutok nga adobo. Anya? Naimas ti sindayo ita ya, pare Bogs. Adobo a karni ibaboy ko naman. Nay, kasanong amom ti sidaan may parimak? Ay na pare, kuno inal daw nga ipukpukaw ni Mari ay dati sidaan niyaw. Ay. Nay, apa ang nagsinay ka itinaunag paray? Babain aramidin ni Aida, parimak. Maam-amuan niyaw, tuwan niya ti sidsidaan may. Kasano adi mi maamuang ka nagpiksa ti panangipukaw ni Bakit Mau. Bogs lakay! Agawid kan tag merienda kan! Naimas ti merienda, may special pansit with lechon manok ko naman! Agawid ka kanon paray. Ingkag merienda iti special pansit with lechon manok. Anya laki din ni Aida. Nasken pa'y laeng nga ipukaw na no anya ti merienda. Tara, agawid kan. Amang ano ipasidana iti pusa di merienda yaw. Nagmerienda kan tanay. Naimas day tayong sangpit ko a merienda, Bogs. Anya ka laki din aya bakit. Saanin anas ka niya ipukpukaw mo no anya ti merienda. Babain. Anya ko matipagbainam kat naimas ti merienda. Apay, adangarod kasta, merienda ita dagiti ka arroba. Ay, di mo lang amo bakit. Nauli maglaeng dagiti karuba. Saanin anas ka niya pakaamo da pa no anya ti sidsidaan da. Sumanao ka, Bogs. Agmerienda ka kiding. Nagnginamot tunday ta merienda. Tadapay lechon manok na. Kakaiso na nga da kwarta. Di gumata nga kiti naimas sa merienda, kin naimas asidaan. Ay katwin ang maibos ti kwartam no kasta. Bakit? Saan naparikot ti kwarta lakay? Tinapatag, adda maipasikat ko. Anya? Gumatang ka iti lakok apasayan, Aida. Manungay, ti may sa kilaw, Nana Anita. 550. Tadadakkel dagito'y apasayan. Ngalay kan ti 2 kilaw, Nana Anita. Sige, Aida. Diya kung tawaran pa, itakakaasi ka mga gisor-sor-sor. Ay na, agyamanak, Aida. Ipakaamom to, kadagiti ka barangayan tayo, a 2 kilaw, ti ginatang kuking ka apasayan. Ha? Apay anasken pa'y lang nga ipakaamok kadagiti ka aruba. A 2 kilo ti ginatang mo alakaw. Ay kita ano maamuan nga kabailak ti gumatang, iti nangina apasayan alakom. Anya? Ay, talugaya mo na kilo ti gatangag, tapno ad-adang agbilib dagiti ka aruba, kabailak ti gumatang, iti pasayan na nangina. Sige, 3 kilo nga rudin apasayan ti timbangaw. Nagimas ti sidamay, tatang. Amok nagsida kayo iti pasayan, nagnina. Nakaamuan niya, iti day tatang. Imbaga ni kakaanita kanyak. Ay, imbaga na pala kada kayo day tatang? Ketuwain Aida, imbagam ka na nga ipakaam muna at 3 kilo pasayan ti ginatang mukenkwana. Ay na, naglukumuten ni Nana Anita. Imbaga na pala ti kasta kada kayo. Sumardeng ka man Aida, pasikat ka talaga. Ha? Ipasikat mo na imas ti sidain yaw, ngem di kamat nga rod agi padigaw. Anya? Di na kaminto pa'y mapadiguan kininanang mo. Salit kakit di nga anak. Pasikat kan mangibabain ka. Anya laki din ni tatang. Di nakman paspasikatan akasta, Aida. Pagbalinan ka pasayan, makitam. Tatang? Kas kalaglang lang pasayan, Aida. Anya? No kasano ti kabasit ti utek ti pasayan, isumay ti kabasit ti panagpampanunot mo.
damot ka barbaro arifyaw kasinsin adila. Ginatang nila kay ko, day taref, kasinsin Aida. Napintas Wen, kasinsin. Iso na lang ta single door. May mayat kumano jay double door ti ginatang na. Isulaan ngamin ti kabaulan mi. Gumata nga mamut ti ref kasinsin. Daytay double door ti katangag tapno dakdakal. Anya? Wan kasinsin adila. Dakdakal nga mi ti dayta refyaw ti katangag. Ay nalakay! Umay kamot na tumulong nga mangbagkat ti kabarbaro arefta. Di mo nga rod pigsaan ti pusis mo, Aida. Ipangag ko nga raod kadagiti ka aruba nga da kabarbaro arefta. Anya? Nay, inayadin nyo, bagkatan day tarif ko nagdakal, tama nga no magasgasan ti pintor na. Ay, sumarting ka, Aida. Mangibabain ka. Ada ka barbaro arefyo paribaogs. Nay, kasanong ambom day ta? At saan kamot amap-mapaniti balay may parimak? Orja mapan ije balayaw tamang ti busis ni baga mau. Ipukpok kau na mo tay ka barbaro arefyo. Ay, kababain nga raw, tararamidan ni bakit kau parimak. Ado, ti kwarta ni bagat mau paray. Kain ka na yun, naimas ti sidan yaw. Kain adapay maigat, gatang na iti 3 kilo apasayan. Ita adaman ng refyo ka barbaraw. Jakman amaw kinaida. No sa dino ti pangalalana iti kwartana. Dakkel siguro ti sweldo na iti munisipyo niya. Pasit laeng, parimak. Aha, dakkel, paribogs. Di nalay bagbaga kang kamot Anya day talakom, Nana Anita. Karne ti baka, Aida. Gumatang ka, Manuti may 1 kilo. 470 per kilaw. Sige, ikan na man ito, 4 kilo. Ayun, Aida. Mangikilo ak nga rudang. Ipakaamom to kadagiti ka aruba nga 4 kilo, tiginatang kuking ka akarni ti baka, Nana Anita. Ha? Nasken ka di pa'y dayta? Una, kastoy ti bagam kadagiti ka aruba. Imbagpay ni Aida, tanagado ti kwartana. Kabailan na ti gumatang iti 4 kilo, alakok akarni ti baka. Kasta ti bagam, wag, Nana. Anya? Tandaanam day tangay bagak, Nana Anita. Nagimas ti sitsidaon nyo bayaw bugs. Agasam ta inangar akar ni tibaka ngay. Kasano nga amom akar ni tibaka ti sidaan may ipagadela. Imbaga ni Nana Anita. Anya? Apay ani Nana Anita tinangibaga akar ni tibaka ti sidaan may. Imbaga kano ni kasinsin Aida. Anya laki din na Aida. Pasikat launay. Imbag ta saan kayo ang high blood. Gaputa agka kaimas ti sitsidaon nyo. Sa anak-anak sida iti karni ti baka ipag. Apay ngay bayaw. Kas iti nakunamaon ipag. Jak kayat ti mahay blood. Lagi! Oh, apay ngay ayabam jay asom, Aida. Nay, si kam gayam tatang. Pakanakman ti karni ti baka jay asom eh. Anya? Paka nami ti karni ti baka jay aso yo. Tao kuma ati agsida. Nauma ako nga agsidsiday ti naimas. Iso nga ipakan kulaangan ti aso tatang. Nagluko kan Aida. Impadigum lakuman kadagiti karuba Saan kat nga ipakan mo lang iti aso. Sayang. Ala amon tatang, sidang amon no kaya mo. Ay salbag ka talaga. Ingkabil mo iti panganan ti aso ti karni ti baka. Ita, ipakan mo kanyak. Anyat pa nagkitkitam kanyak. Aso. Ay. Apay nga impakan mo lang iti aso ginapati akar ni ti baka. Ay da. Ay, sayang day jay. Ay, saan asayang? Tayat ko lang nga ipakita kadagiti ka aruba nga aglaplapusanan ta iti makmakan. Anya? Di mo tagi sayangan, dyan pakang ko akarne iti baka kadagiti asaw. Gumata tumanan iti sabali ka de. Nyalaki din. Anya laki din. Day talag paspasikat aramidem. Ay sumardeng kan, Bogs. Aramidak da ito, itapno saan da ta tagtagibas sitang. Ipakita ta kadagiti ka aruba nga damot ka bailan ta na awatam, Saan? Naawatam day imbagaking ka, Bogs. Jak nga rod maawatan ay da. Jak maawatan. Nang rona no pagpasikat mo lang ti bagbagam.
Anya tinapasama ka ni bagat mo iti paray. Apay aya, parimak. Nagtaray mo't nagawid iti balayaw. Anya? Kasla damang kamkamat kan kwa na. Ijak amo day ta, parimak. Ay, agawid ka tapno maamam. No anya ti makagapaw. Tapay ngagtartaray iti anagaway. Ay, uwan parimak. Anya ngay nga, tanti mapaspasamak kini Aida. At parikot mo ba kay? Nagtartaray ka kanumot ang nagawid dito balay. Awan. Anya nga awan. Ay, apay kasla madandanagan ka Aida. Adda ka din nakita matao dita paraangan? Awan mat isa bali at awan nakita. Apay aya. Ay, agiyaman nak. Kuna no nasurutan nak itayang. Agiyaman nak manang. Aha. Ay. Apay ngay. Awan mo't naluto ang makan diti kusina. Itaman pa'y asaan ang nagluto na Aida iti kanan may. Nakaskas daw. Simangpot ka magaya man. Lakay. Uwan ba kay? Naggapuak kaya yung datatang. Ay kung nagpano nakaluto kan. Awan ti maisaang kaun lakay. Anya, kasano ko mga awan ti maisaang mo? Kat adamot paggatang mo iti bagas kan si daan? Kwa nga main, lakay. Naibusin ti kwartak. Anya ti kahit mo asawan? Saan ako na nagsweldo kin ang mga no ikatundak pa yan iti trabaho kaya munisipyo. Kasano tayo ta? Inreklamo dak dagiti nakautangak iti kwarta. Anya? Unbugs lakay. Dagiti inggat-gatang ko iti naimas asidaan kat inutang ko laang. Anya? Uray tinggatang ko iti kabarbaro are. Inutang ko laang dayjay. Anya? Ita, sing-singaranda ko dagiti nakautangak. Kat no sa anak ang makabayad, idarumda kat mabalo da. Anya? Iso pa nga asim, tatulungan na kamang bayad ka dagiti utang ko, tapno sa anak ang maibalaw, lakay. Di ka matulungan iti tayta. Aida, ay sungbatam ti mading aramid mo. Anya? Ay no saan ka kumaan agpaspasikat, awan kumati parikot mo ita. Anya nga ita, si kamutlat nakakaasay. Bogs. Leksyon kan kanaitan, Aida. Pagkadalam, no di ka pa'y lagbalbalew, sigurado nga ipisok na ka niti pagbaludan. Lakay. Iutang, rumbang laeng abayadan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Bulyesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.